همو خوشکایی خود دهره که چمی منظوره کو هر سال سر نوی وی چمی فستیوال تنل دار خستن 19مین فستیوال چند و خوزای یا منظوره لدرس می دست بکر جبر که منظور واره کردن علویه دوی فستیوال دا جی موتیون علویتیه زیده تر لپیشن فستیوال لبر پیکر سید رضا به ویخستنا چرایان و گلبانگن اولیین پیرن علویان دست بکر پاش لیستیکا نافدار آدرسمه وار آهات لیستن اف لیستیکا کهونار آ کردوار اف 20 سالن کد دعوت آندا نای لیستن لجبا کو نفش نوجه هایدار ببن ده فستیوال دا گرینگیه که مزن دام ve listike. Ma her zaman bütün bakan kameyi, reisi cumhur kameyi, eğer festival bir şenlik bir makaykın. Şevaza listike, çov, cülü bergen govendgeran, listika varvarayı, liber dilin beştaran, peşkir. Ji Mersin'e hatım, ji buna festivale hatım dersime. Zudaya kadeha bu. İsal mdit indi serbest bu jibunavi eji isalatım. No hatım proje. İstanbul'dan geldim. Ez ji İstanbul'ê hatime. Ji xelk û xwezaya vir pir hez dikim. Merdinê men sebînê ji bo festîvalê. Xweş e pir xweş e. Ez jî nû tê me vêde ama gelekî xweş e. Almanya'ya hatime vira. Festivali. Xweş e. Pir xweş e. Festivala Munzurê ev 2 sal bûn ku ji ber qeyyûman nedat ev darxistin. Piştî qeyyûman ev yekemîn festîvala ku têv darxistin. Festîval li ser navê zarokên bi navê Ayaz û Nûpelda tê birêvebirin ku çend roj berê pêlî mayînê kiribûn û jiyana xwe ji dest dabûn. Di festîvalê de reqsa sembola baweriya Elewîtiyê Semah jî hate gerandin. Semaha li cemxaneyê beşdar hestiyar kirin. Çabamız, gelecek kuşağa Hemû hewldanên me ew in ku van festîvalan em dîroka xwe çand û zimanê xwe baweriya xwe zêndî bihirin û bigihîn nifşên nû. ifade ettiğimize ulaşmış olacağımızı düşünüyoruz. Di roja yekemîn a festîvalê de konserek jî hate dayîn. Hunermendan bi stranên kirmanckî û kurmancî beşdar mest kirin. Maşaladekak, Rûdaw, Dêrsim.